kubera iki mutotaha muje kubaka iwanyu namwe hamere nkaha ngaha, namwe ibindi bihugu biza mu byakire, bize gupagasiriza iwanyu. Nubwo muzopagasa mukaja hanze mukagira gute, n'abari hanze bose mwese muri impunzi kandi mwese mwaciwe amaboko. Suko ko muri bakajorite ko turagira dutahane bakajorite tuje kubavuza. Abakobwa murahari? Murahari? Muri tayari gukora icyo basaza banyu bananiwe? Mufati ya mbere basha. Je uraha imbere simbi yahiye. Ndabizi uko ariho aba bafotora, nimushake mu bifotore. Aho nkabye aduhitaza haje. Sinyihaye arababizi ndi kumwe n'abakuru banje. Ndi umukobwa kora inshingano z'ubukobwa, ariko ndi umusirikare. Aho nkabye aduyi taza igerembo taza risi. Ubushize tawababwiye ko indege yaje terura ikazitibura amasasu yabuze umutekano kwika hasi. Tibababwiye ngo watoye itinizi ya mbere n'umukobwa ni jewe. Aruko nyabaye bababwiye ko mu Minembwe ariho bazabapfa gusa. Haje muri mukwanga gutabara ngo mudafa. Nano muri Kenya timuri mu guhamba. Iwacu impfu zirahari, aho muri hose zirahari, kandi kugira tumare kari akarengane kuri akwicwa kuda. Ariko umwana ekanyegarure. Hako ni gutuma umwana w'umujirani wawe tavuze mwokurana ukabona mufata ukamukoresha imirimo yawe, akaba yona gukorera imirimo ukamwishura, bwaca akaguhinduka akagusenyera, wamara ugaceceka nawe ukamumutinya kandi ari we wari bose wiwe. Mwatura muri aba bose mukabakoresha, bamara bakabahinduka kubera karengane, kubera ko nyene batubonye mu mutwe. Ariko kubera ko twigeze abanyabwoba bacenyeje, gute umuntu umukozi wawe wamugirira ubwoba akakwica, kandi wamara ukamuheza imbaraga ukamuhunga. Umuntu azahunga umwanzi wiwe cyangwa azamugwanya. Abasore dutahe tuje gukora icyo ba papa batakoze, cyangwa tuje kusa ikivi ba papa bananiwe kugeraho. Tucuye umuzi mubi, tugiziba hati tukagira ngo hakaba imiryango itarapfusha, sitwona ibona. Kandi mbe mwabagategeko batarapfa kwa nyirasenge no kwa nyirarume barapfushije. Gategeko niwe nzira yawe, cyangwa uzabugiye gutabara gategeko? Hako mugira ibihe bitekereza abanyakenya. No gategeko imbari we mukeneye tazatabara muzoreke. Ntabwo afite kuja mu Minembwe kuko ibikorwa afite hano nivyo bidukamiye mu Minembwe. Mukomeze mupfe, mukomeze mushire, mukomeze mubabare, nico mukeneye. Abana b'abasore bafite imbaraga nkamwe mwonanirwa gutaha muje kurenganura akarengane k'abavyeyi. Umunyamakuru umwe yaravuze ngo biragatsindwa, ngo birashoboka. Si ikosa ry'umuntu kuvukira mu muryango w'ubukene, ariko biragatsindwa gupfa wewe wavukiye muri wa muryango w'ubukene, biragatsindwa gupfa uri umukene. Kumurumva ico kintu? Si ikosa ryanje kuvuka ngasanga papa ari umukene, ariko ni ikosa ryanje, ni marufuku kuvuga nje nzopfe ndi umukene. Birashoboka kuko twavutse dusanga aka karengane k'abanyamurenge gahaba. Si ikosa ryacu, si ikosa ry'abavyeyi bacu, ariko biragatsindwa kuzogahoramwo, tukagakuriramwo, tukagasaziramwo, tukakabyariramwo, kuzogeza igentazi. Dufite imbaraga, dufite ubwenge, dufite ubushobozi. Murababaje kabisa. Mwabasore mureke mayindi y'ubugara. Umwana w'umusore akamagagara ngo nje ngo sinyova mu mujyi. Mu Minembwe hari umujyi, kandi Minembwe nimukenera uko ibanka Nairobi izabanka Nairobi bivuye mu maboko yanyu. Timutekereze ngo abubatse Nairobi ngo nabavuye mu bindi bihugu byo hanze. Ese muzamugira hanze we nibande babubake? Ese abana babo bubatsi bwabo? Kubera ko mutotaha muje kubaka iwanyu namwe hamere nkaha ngaha, namwe ibindi bihugu biza mu byakire,
bize gupagasiriza iwanyu. Nubwo muzopagasa mukaja hanze mukagira gute n'abari hanze bose mwese muri impunzi kandi mwese mwaciwe amaboko. Suko ko muri bakajorite ko turagira dutahane bakajorite tuje kubavuza. Abakobwa murahari? Murahari? Muri tayari gukora icyo basaza banyu bananiwe? Mufati ya mbere basha. Muraho mwese? Dupunguze ubufana siko kwiza? Mbabwiye ngo dupunguze ubufana, dufana ariko timureke gufana, ariko dupunguze ubufana kugira twumvikane. Siko kwiza? Message yatunyaba twabazaniye abantu bangana gutya, nimufana cyane arabatumva. Umuntu ufane, ndabizi ko hano ko hari amadu, timuhari? Nanje ndabizi ko muhari. Ariko mwihangane muramfanira hanze, sibyo? Twumve message. Shime, ekamana shime. Ano gahaje izindi nzego gamwihangane. Shime ubuyobozi bwo muri Kenya. Bwatwemereye gukandagira. Mwihangana. Ubuyobozi bwo muri Kenya butandukanye n'ubundi buyobozi. N'abana beza. Imana ibaheze umugisha. Shimiye ngira ngo impamvu tuba tumwaka kamera zino maspeaker ntago buno butumwa dukeneye kusakara n'ubwanyu gusa. N'abandi bantu ahandi hose mushaka kubusakaza bariyo nk'abangaba kabarabutanga. Sibyo? Bihangane, okay. Bibaye na ngombwa na kamera mwazifunga. Yes. Muhore. Mwihangane tibababwiye igitangaza kukubwira uzinye kamera nukenera ikiganiro musabishe bacamani ndakibaheza. Suko? Uwo mukenera muri twege turabaheza ikiganiro andehoro nahangaha. Mwihangane muzafotora undi munsi. Canke muzarecording undi munsi. Amagambo tugiye kubabwira si ngombwa yumva batari hano. Dukeneye yumva abanyamurenge bari muri Kenya. Ntabwo dukeneye abanyamurenge bari hanze ya Kenya. Kuko nabo ari ubundi babumva butari ubu. Mbabwiye ngo mbanje gushimira ubuyobozi bacamani, nshimiye inzego zose nyene z'ubuyobozi ziri muri Kenya zose. Imana ibaheze umugisha kuko mwitabiriye. Kama nshimiye nyakubaha wacu honorable uko nawe twahuriye hano. Uyu ni umugabo waremye amateka mu Minembwe. Aduye yigiye yasubiye inyuma n'iposho ashika mu Minembwe n'akazi rimwe. Uko timwo kubita amashe. Kuko ni umugabo ariko reka mureke. Kuko simuvuga sinje umuzi kubarusha. Ariko ico nyamumenye nuko yabaye intwari. Hari hakiriho za kajorite zaduyi n'imyuka mibi. Niwe wageze muri ruhina amavi yambaye gafuka munwa kubera impamvu yihewa mbi. Ariko ibyo byose mu cyubahiro citi yareba icyubahiro ciwe arabikora. Namara ngo mwege muragagaye hano mwinde ufite icyubahiro nk'iciwe. Namwe mwibaza ko kantu mwagiye gusura abanyaminembwe. Sawa. Imana ibaheze umugisha ko mutaza musurana. Hanyuma ibyo kubashimira ndaretse. Ubuyobozi bwa MRDP bwaradutunye. Tuze tubabwire ngo tuhaye umunyamurenge wese pole utuye muri Kenya. Hari abapfushije, hari abakomerekesheje, n'abatarapfukishije umunyamurenge wese yarapfushije ahari. Suko
iyo umunyamurenge apfushire we tuzi ubabara, si twaje ku rwibutso rwa bene wacu tutazi n'igihe bapfuye kubera ko ari umunyamurenge. Twese ira jenoside bazize niyo twese twatuzira n'ubu iracadukurikiranye. Muzi ngo yarashize se? Abazi uko igihari ni bande? Sawa, baradutuma baratubwira ngo tuze tubabwire mpore kandi tubabwire ngo barabakunda kandi ciza mutahe muji wanyu. Muri tayari gutaha? Nimushaka mureke. Abantu ibihumbi bingana gutyo ko ndababaza muri tayari gutaha mukananirwa kwikiriza? Ariko icyo hanyuma dukeneye abasore, turege ibintu tuje serious. Dukeneye abasore. Mwabasore uko abasore bari muri Kenya timufite isoni zo kuvuga ngo urugamba kurura abavyeyi banyu ko baragwanirwa n'umwana w'umukobwa nkanje n'abana b'abahungu b'imyaka 15. Mwamara mukicara ngango ko muracuruza ngo twa protect se no tu protect hajya. Iwanyu hariho abana b'abasore bitanze bari mu gucuruza bagafasha abavyeyi. Iwacu hari amafaranga atameze nk'ano iwanyu. Iwacu haba amadolari. Niwe rufaranga ruruta amadolari. Mwoyakorera ati mwobaho. Dutahe tuje iwacu mwabasore. Muze tuje gufatikanya n'abandi. Abasore muraho muzamura amajwi. Mwihangana abasore no munsi ni message nyabazi abasore b'abahungu n'abasore b'abakobwa. Kandi muzi ko tuba ku rugambiriye, tuba muri ambusha, tugwana. None ako kazi naragasize natereranyije abandi kuza kubabwira muze dufatikanye namwe. Mureke uyu mwanya twaje hano situpfusha ubusa. Kuko arabo nyasize mvunishije iriya. Kabarakora akazi kabagakora nakanje. Kumurumva? Abasore muri kumuratekereza iki hejuru y'aka karengane k'abanyamurenge? Ahangaka baravuga ariko abanyamurenge barashize. Abantu ko baravuga amateka y'abanyagatumba kuntu bapfuye n'abanyabigobogo hakabura n'umuntu ese agahayo kagiye k'abanyamurenge n'imijinya. Umujinya ni ikimenyetso kimwe gituma umuntu yikura mu burenganiro. Tago umujinya ari icaha. Umujinya si mubi. Uzugura umujinya w'ikintu cyakubabaje ugatuma ushaka kugikuraho kugira undi munsi kitazasura kukubabaza. Ndabeshe? None mwega abasore mwabaye mute? Abasore bari muri Kenya bangana ariko mureba n'abanyamurenge bose bangana uke. Mu mirenge t'abanyamurenge bangana uke hose mu mirenge yose. Hariko mwebwe muri aha ngaha ko turababwira ngo ni mutahe tuzatuba tumahe intumwa mwamara mugaceceka. Hari umuntu umwe nyaganire nawe aravuga ngo tiyotaha agategeko atarataha. Ngo kuva intambara zibaye ngo gategeko ngo tarapfusha ngo tamuri umuna wiwubayo ngo takikibaye aho ukeneye namwe mwabagategeko nabo bapfe. Tukiziba hati tukagira ngo hari hakabaye imiryango itarapfusha sitwona ibona. Kandi mbe mwabagategeko batarapfa kwa nyirasenge no kwa nyirarume barapfushije. Gategeko niwe nzira yawe cyangwa uzabugiye gutabara gategeko? Hako mugira ibihe bitekereza abanyakenya. No gategeko imbariwe mukeneye tazatabara muzoreke. Tago afite kuja mu mirembwe kuko ibikorwa afite hano nivyo bidukamiye mu mirembwe. Mukomeze mupfe, mukomeze mushire, mukomeze mubabare. Nico mukeneye. Abana b'abasore bafite imbaraga nkamwe mwonanirwa gutaha muje kurenganura karengane k'abavyeyi. Umunyamakuru umwe yaravuze ngo biragatsindwa. Ngo birashoboka si ikosa ry'umuntu kuvukira mu muryango w'ubukene. Ariko biragatsindwa. Gupfa wewe wavukiye muri wa muryango w'ubukene biragatsindwa gupfa uri umukene. Kumurumva ico kintu? Si ikosa ryanje kuvuka ngasanga papa ari umukene. Ariko ni ikosa ryanje ni marufuku kuvuga nje nzopfe ndi umukene. Birashoboka kuko twavuze dusanga aka karengane k'abanyamurenge gahaba.
si ikosa ryacu, si ikosa ry'ababyeyi bacu, ariko biragatsindwa kuzogahoramwo, tukagakuriramwo, tukagasaziramwo, tukakabyariramwo, kuzogeza igihe ntazi. Dufite imbaraga, dufite ubwenge, dufite ubushobozi. Murababaje kabisa. Mwabasore mureke mayindi y'ubugara. Umwana w'umusore akamagagara ngo nje ngo sinyova mu mujyi. Mu Minembwe hari umujyi, kandi Minembwe nimukenera uko ibanka Nairobi, izabanka Nairobi bivuye mu maboko yanyu. Timutekereze ngo abubatse Nairobi ngo nabavuye mu bindi bihugu byo hanze. Ese muzamugira hanze we nibande babubake? Ese abana babo bubatsi bwabo? Kubera iki mutotaha muje kubaka iwanyu namwe hamere nkaha ngaha? Namwe ibindi bihugu biza mu byakire, biza gupagasiriza iwanyu. Nubwo muzopagasa mukaja hanze mukagira gute, n'abari hanze bose mwese muri impunzi, kandi mwese mwaciwe amaboko. Suko ko muri bakajorite ko turagira dutahane bakajorite tuje kubavuza. Abakobwa murahari? Muri tayari gukora icyo basaza banyu bananiwe? Mufati ya mbere basha. Je uraha imbere simbi yahiye. Ndabizi uko ariho aba bafotora, nimushake mu bifotore. Aho nkabya duhitaza haje. Sinyihaye, arababizi ndi kumwe n'abakuru banje. Ndi umukobwa, kora inshingano z'ubukobwa, ariko ndi umusirikare. Aho nkabye aduyi taza haje. Igerembo taza risi. Ubushize tawababwiye ko indege yaje terura ikazitibura amasasu yabuze umutekano kwika hasi. Tibamubwiye ngo watoye itinizi ya mbere n'umukobwa. Ni jewe. Aruko nyabaye bamubwiye ko mu Minembwe ariho baza bapfa gusa. Haje muri mukwanga gutabara ngo mudafa. Nano muri Kenya timuri mu guhamba. Iwacu impfu zirahari, aho muri hose zirahari, kandi kugira tumare kari akarengane kuri akwicwa kuda. Ariko umwana ekanyegarure. Hako ni gutuma umwana w'umujirani wawe tavuze mwokurana ukabona mufata ukamukoresha imirimo yawe, akaba yona gukorera imirimo ukamwishura, bwaca akaguhinduka akagusenyera, wamara ugaceceka nawe ukamumutinya, kandi ari we wari bose wiwe. Mwatura muri aba bose mukabakoresha, bamara bakabahinduka kubera karengane, kubera ko nyene batubonye mu mutwe. Ariko kubera ko twigeze abanyabwoba bacenyeje, gute umuntu umukozi wawe wamugirira ubwoba akakwica, kandi wamara ukamuheza imbaraga ukamuhunga. Umuntu azahunga umwanzi wiwe cyangwa azamugwanya. Abasore dutahe tuje gukora icyo ba papa batakoze, cyangwa tuje kusa ikivi ba papa bananiwe kugeraho. Tucyuye umuzi mubi, izi genocide baba tubwira twaje kwibuka hano, si dukeneye ko zizosubira gukorerwa abandi banyamurenge. Mufata amahame, umugabo azarangwa n'ihame, umugabo utazarangwa n'ibikorwa gusa, azarangwa n'amahame ye. Muhaguruke mwa basore mwe dukora icyo ababyeyi bacu baharaniye. Dufite ababyeyi babiguyemo. Amaraso y'amakanika muzoyabazwa. Yasize amapeta ye, yasize icubahiro cye, yasize abana be, yasize umugore, yasize akazi kari kamuhesheje ishema. Aragenda kubaharanira, arangiza amaraso yo kumurakinisha, azabasema. Abakobwa mutahe, iwacu naho bakora aya makwe. Suko bamwe ngo bari mu kuvuga ngo twege ngo sitwosha mu Minembwe ngo tabahungu bareba kudushaka. Hari abahungu niposho harahaba, tuzadukora aya makwe, kandi natwe haba gatimba, nagatimba natwe karahaba. Dutahe tuje gukora aya makwe, kandi tugende dufatikanye n'abasaza bacu gukora akazi. Kuko iyo nkoze muri twigwa, muzi twigwa, iyo nkoze mu mbundu rusasu rugasohoka, iyo rugeze kuri haduyi turuza uzugira ngo ruza rumubabaza bukeye ngo nuko ndi umukobwa. Kwanza ugwanje urumugeze aje ashanyagurika.
kandi abakobwa mbabwire dufite abakobwa b'intwari, dufite abakobwa babiri hariya bari kumwe na base n'abasaza babo.